Mwiriwe abandi mwaramutse ugereranije naho muherereye hatari hamwe. Uyu ni wa mwanya wacu w'ibiganiro nkuko duhora tuganira, ndabiyegereza mwese kugira ngo muze gukurikira ikiganiro tugiye gukora parti ya kabiri ivuga ku byiza bya Canada, ariko ndagaruka niba ari ukwibutsa nababwiye ko mbafitiye amakuru meza muri iyi minsi 10 ducishijeho iminsi 3, uyu ni wa gatatu turi muri ibi biganiro by'abimukira n'impunzi. Ndi muzabashe gucikwa, ndabakangurira cyane cyane komeza kubana natwe, ndizera ko aha uzahakura ibyiza. Nibwo bwa mbere wenda bashe kugera kuri iyi chaîne, ndakwifuriza kwiyabona kuri iyi chaîne, ugakora subscribe, nubishobora ugasharinga n'ikiganiro kuri group imwe waba uriho cyangwa zibiri, cyangwa ugaha inshuti yawe. Vraiment iyo niyo support nini ndi mu kubabwira mubasha kuduha natwe ukavuga duti vraiment turi kumwe n'abantu. Ndabashimira abantu vo abone n'abandi bose duhorana, Imana ibaho umugisha. Kiganiro ni kwa kundi icarutegere neza, twamaze kuganira ibyiza bya Canada 12. Uyu munsi ndongeraho ibyiza 8 bigere 20. Tegera neza wewe wifuza kuza muri Canada, tegera neza wewe ushaka kumenya Canada, tegera neza, tegere neza. Ariko mvuga ijambo rimwe ndarakomeza, nta comparaison mbaye nkora. Wenda hari utekereza uti karakompara n'iki gihugu cyangwa n'iki. Nta comparaison ndi gukora ya Canada n'ikindi gihugu. Ndi kuvuga ibyiza bya Canada nk'igihugu nje nakuze, k'igihugu nasavye nkiri muri Afrika. Kiri muri Afrika bampaye ibindi bihugu bibiri, bambaye igihugu cya Australia, bambaye igihugu cy'Ubuholande. Ntabwo nabyemeye, nkunze kubivuga mu biganiro byanje, ndabyanga, mzanga mbihagazeho, mzanga nshikamye, ndavuga nti ndashaka Canada. Nakwibaza ngo mwakwibaza mutese wayikundiye iki, kuki wayihisemo? Ndimo ndababwira icyatumye nihitamo, kandi sinari mbizi, nugushima gusa. Ubundi nakundaga Australia cyane, nje numvaga nzajya muri Australia, ariko uko iminsi ngenda numva nkunze Canada. Byanteye rero kuyiharanira, ndayanga, biragora, birahagarara, ariko vers la fin mvuganye n'umuzungukazi umwe nambira ati wararenganye, ni droit zawe. Ubwo rero tutaratangira n'ikiganiro, babandi baha ibihugu mu bihugu bimwe na bimwe batanga ibihugu bakakubwira ngo uzajya aha, ashaka ushobora kuavance motifs zifatika ukabasha kutajyayo. Ariko mbere yuko ninjira mu kiganiro ngire nk'amagambo 2 mvuga ku kiganiro nakoze ejo. Navuze abo bavuze bihutirwa, navuze abo bashaka, bahisemo abo bantu bo ni obligatoire kubakoresha ama interview. Ndi adressa ku bari Nairobi, arani adressa mbahaye pole ubwo kubura Raila Odinga. Byaratubabaje twese, mugabo wari ukomeye kandi waryoshaga siasa ya Nairobi. Tubahaye pole vraiment. Hanyuma none mwe ni adressa aho navuze ko gukora interview ya mandate babaze abafitiriye imyaka kugeza 2022, ariko rero 2023, 2024 na 2025 nabo barakora, ariko selona n'amaka swate yihutirwa, n'amaka y'uburwayi, n'amaka murumva Nairobi murahazi, n'amaka ya ziriya nzira zindi muri buriya buryo bwose ubasha kuhaca wiyandikishije none ejo bigakunda. Niko hameze kandi niko mu bihugu byose. None yakomvugana n'umuntu uri Afrique du Sud, naho nuko iyo bashaka amakesi guturira polisi, vraiment murabizi. Rero niba naravuze ngo abazakora nabo, ntabwo navuze ko abandi batakora, nabo bazakora. Ariko abari priorite, navuga abafite priorite haute ni bande? Ni 2027 kugeza 2022, ariko nabo bandi barakora umunsi n'undi. Ako rero mukamenya indyagira wa 2025 uvuga ngo 20 twemerewe ngo sinakora cyangwa no,
wabasha gukora ufite kesi yihuta y'uburwayi, impamvu runaka ya declaration y'ishuri, izo mpamvu zindi zatuma ukoreshwa vuba. Ariko iyo bibaye iby'uwo mwaka, wandika urwandiko rukaja kwa commission, cyangwa ukarekomandwa na commission, cyangwa na bamwe ba hafi nawe, cyangwa n'abantu ba General Madenge muzi bakagize imyaka bakuru bayoboye ayo ma departement. Icyo ngicyo mu gikurikira ikiganiro natanze ejo bundi, ndabasaba abantu kugikurikira, abantu bakiri muri transit bose mu mpande za Nairobi, bakiri muri transit n'abagifite asalamusika bose, niwo mwanya. Abari mu bindi bihugu ni memeka ni ikiganiro kireba bagifite asalamusika n'abakiri muri transit, abo bose icyo kiganiro kirabareba. Hari abantu benshi bagiye bansaba nimero yanje, narayitanze mu biganiro, narayitanze uguma kuyitanga munsi n'undi, ndabasaba gusubira mu biganiro by'inyuma murebe, ari ibiganiro nanditseho ko natanze nimero irahari. Hanyuma icyo nsaba abantu guhamagara sinobivamo, bizoshoboka vraiment. Ndagusaba kuzaza ukora voice ya umbijwi umbe record, kuramukanya ni byiza, no kwibwira umuntu muri message sava na ambrefe wenda yicu ushaka kumubwira, warangiza ukampa record ukohereza ijwi, bimfasha gusobanukirwa vuba, bikamfasha kugusubiza vuba. Ariko kwandika ari ibintu navuga mu minota 5 sinabyandika mu minota 5. Rero ubwo buryo wowe ubasha gukurikira iki kiganiro bwazadufasha, bwaba bwiza kugira ngo communication igumeho. Kandi nintinda no kugusubiza bigatwara umwanya, uzajye wihangana, kubera ko naje mafite ibindi ndi gukora. Kanya mbonye rero ngaprofita ngasubiza message zimwe na zimwe, shoboye n'izindi nubwo no kuzaho nyuma ya n'icyumweru nta kibazo. Ariko nubona ndasa nutinze plus de 7 jours wakongera ukanibutsa, niko bimeze. Si ukuvuga ngo none ngo mvuge ngo ndahenze cyangwa ngo meze gute, no. Ariko naje muzi ibi bihugu ukuntu bimeze, ifoko naje ngira uko nigenza kuri parapre, nshake wenda umwanya wo kubaha ikiganiro, none ngire n'igihe cyo gusubiza ama message, kandi nibanda kuri commentaire zanyu kugira ngo menye abantu banyankurashije, menye abantu banditse, zibura nkanagusubizaho akantu kakubwira ko ndekonesa umwanya wawe. Uwo mwanya ndawushakisha, kiha n'undi mwanya wo gushaka gusubiza rero abadusabye. Rero abari South Africa, Imana ibaho umugisha, abari muri Israel nishimye cyane, ndabatasha. Abari ku isi hose, abantu bari mu kutwandikira Sudani, abari muri Korea, ahantu hose ndabatahije. Ariko indamukanyo zanje uyu munsi zije ku Barundi, ndabatahije abarundi cyane, mugira ibihe byiza. Ntashe n'impunzi ziri muri Kongo, Mulongwe, Baraka, iriya hose mu Rusenda n'ahandi, intasho zanje zibagereho, ndabatahije. Zagaruka ku bandi undi munsi. Ndagira ngo dukore ikiganiro rero tudatinze. Ntarakomeza, reka ngira akantu kicibutse nzakagarukaho. Ngira akantu mbwira abantu bari muri safe house Nairobi, abadukurikira bari Lusaka, abari ninde wundi wadandikiye, sinibutse undi wa gatatu. Abantu badukurikira bari muri safe house, no kwitwararika. Uburyo bubiri mbabwira bwo kwitwararika: burya haba amakamera abasiriveya muvema zanyu mutabizi. Ikindi cya kabiri, hari ubwo bakureka ngo barebe kurambirwa kwawe, kabona niba bitwajije wewe, nugira amahirwe ukinjira muri safe house, cyangwa abo mvuze babasha kuvugana bari muri safe house, byo tuza kuko uri mu maboko yabo. Wirinda amatelefone menshi, abantu baje kuri telefone baba bakugenzura buryo utabizi. Nukwirinda amatelefone, ukayirinda. Telefone iri important, nimba arabi wanyu ndetse nibikubera ngombwa nshuti yanje, ntugatunge telefone uzababwira ati no
nta telefone nshaka, nabaho nta telefone kubera impamvu zatumye uja muri safe house. Ufate amakontakite yose uyandukurure uyabike ku mpapuro, igihe uzagenda uzazitwara uzabahamagara warageze hanze, cyangwa usige kontakite zo kuvugana n'umuryango wawe, arizo ugira gute, arizo babwira ati ndifuza kuzajya mvugana n'umuryango 2 fois par semaine. Rero uko nguko ndabasaba cyane abantu bari safe house kuba makini, kuko hari abantu bazisohoyemo Nairobi, babasohoyemo kubera iki? Kubera kubona ibyo mwakoze ndibifatika, burya bakujana batarabyemera 100%, ariko bagashaka kukugenzurira iyo uri rayelema ko ikintu wahunze arico, atari ukwigira, atari ugushaka kuja hanze. Icyo gihe rero wewe nubona urinjiye, itwararike, wamutuza, wamusa naho nta kintu uzi, uzurya bwire, niba barakujanya ahantu hari siporo ukore siporo, niba ndayo utuze mu nzu wicare, nibo bakugaburira baragutunga, buryo ubaho bakonsoma ntabwo bagutinze, ariko banza gushira igihe amakamera bakagenzura uko witwara kuri telefone yawe, bakagenzura kurambirwa kwawe, ushobora kuvuga ati ndarambiwe mureke nsubireyo, bene ibyo ngo buryo bwose bareba patience yawe cyangwa se uburyo ki wihangana. Iyi point muyihagarare abantu twavuganye muri ma safe house, abantu bose mbashije kumenyesha mbere yo kuja muri safe house ujamwemo na HCR iyo ariyo yose, ari zimwe ziri temporel, hari izindi baba bakujanye burundu, ariko ngo babanze bakugerageze ya makuru bayemeza. Ukwiye kwitwararika, ukwiye kuba maso cyane, baba bahaye bakuneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndashidikanya icyo mvuze, ndizera ko mucumvise. Tugaruke rero twinjire mu kiganiro cacu ca kabiri kivuga ibyiza bigize igihugu ca Canada. Jewe uvugana namwe, Canada narayikunze, Canada narayishimye. Wowe utarahitamo, wenda igihe kimwe bazaguhitishamo ngo ni ikihe gihugu wumva ukunze, uzashira ukuboko hejuru uvuga ati Canada. Niba kubaza ngo impamvu niki, ibyo mvuze ubasha gusibiramwo iby'ingenzi ukabivuga. Rero ikiganiro naco ni ingenzi. Sasa karago cyangwa telefone yawe regera volume neza, wicare untegere. Subire mu rindi jambo, nta sensibilisation mfite, ntayo. Abatuye mu gihugu icyo aricyo cyose unumva aho uri ku isi, nta muntu dusensibiliza guhunga igihugu ce, ntawe tubwira gusiga iwabo. Nicyo gituma navuze ngo nta komparezo ihari ngo ko ndakompara Ethiopia na Canada, no, cyangwa ko ndakompara Amerika na Canada. Aho uri naho ni heza, woshaka ibyiza, uwobona ibyiza bisumba ibi muri icyo gihugu cyawe. Ariko rero nje ko ndavuga Canada ndimo, nicyo gituma nzi ko n'abantu benshi bayikunda bashaka kuyizamo. Message naho nta message sensibilize umuntu guhunga cyangwa guti wabo, no. Ta politiki irimo, sindi umunyepolitike pepe, ni inkuru n'ibitekerezo byanje gusa. Nta nubwo media yotuma umuntu ahunga, kandi nta nubwo media yobuza umuntu guhunga. Ubwo rero jewe n'ibitekerezo byanje n'ubushakashatsi bwanje mpartaja kubakunzi banje n'abakunda kunkurikira. Ubu rero nimwicara utuzi, uzi utegera ikiganiro utuje neza, udafite parapara. Ariko reka mbahere ku nkuru. Kera uko twatangiye navuze ko twamaze kuvuga ibyiza 12 bya Canada. Niba utarabibonye urebe mu kiganiro, mu bindi biganiro wandike gutyo iraza. Uyu munsi turongeraho 8, tugeze 20, noneho tuzasoza ibindi nyuma. Hari umuntu wanditse message, buriya zose ndazisoma ndiyaranja, nubwo nabangiye kuryama saa 4, kavuga ngo reka mfate byibura iminota 7 nsoma ama message, nubwo yabageze kuri 50 ngenda nsoma vuba. Nabonye message y'umuntu umwe wanditse ngo uravuga ngo Canada ni nziza, aho imbwa iruta umugabo, aho imbwa ifite agaciro kuruta umugabo.
ndagira ngo mbanze ngusubize ariko utari uguhangana ngo usobanurire ubwo buryo, kandi n'abandi hari abo baba babitekereza. Imbwa koko zigira agaciro. Hari ahantu niganaga n'umukobwa w'umuzungu w'umwimukira wavuye i Burayi, yagiraga imbwa 3. Abazaga kutwigisha bose mbere y'uko barabazaga ngo ese abana bameze neza, n'imbwa zimeze neza n'inyabo, chien les enfants. Donc yatangiraga kuco ashikiyo, kuko hari abantu batunze inyabo batazabyara, hari abantu batunze imbwa nibo bana babo babana bitayeho. Nababwiye ko umuturanyi wanje yagiraga imbwa, twajanaga kuri vaccine $600, kuyikorera amadolari 600 vaccination. Imbwa hari aho ziruta abantu muri Afurika, na hano hari abo imbwa ziruta. Ku isi yose hari aho imbwa ziruta abantu. Imbwa ikaba yogira akamaro kuruta umuntu, bibaho cyane. Gute? Ndabisobanura. Imbwa ntiruta umugabo muri Canada, na habe no muri Amerika birya bavuga ntambwe iruta umuntu, kuko uri umugabo ushobora gutunga imbwa ukayibeshaho, ariko imbwa ntiyo gutunga. Jewe ushobora guhitamo gutunga imbwa, kandi buriya bazitungira impamvu nyinshi mwe mutazi. Twe twatungiraga imbwa kurinda urugo no guhiga. Oro hano ntizirinda urugo, ziba mu rugo, nazo zirarindwa ahubwo. Ubwo rero zifite utundi tumaro twinshi ndakwinjiramo, kuba zikunda kandi utumaro tunini cyane. Uwo muzungu tubana umuryango wanje n'uyu muryango we n'uyu, ntawe uduciye hagati. Abana nayo gusa, yabyaye abana 2, abana nayo niyo byose. Bene uku yayimbaga rimwe nkayijana, bene uku nagaruka akampa amafaranga ati wanejereje imbwa. Urumva? Kandi naje nshaka kwishimisha, ngiye nko muri siporo nkayitwara, nagaruka agakura akampa amafaranga ati imbwa yanje yishimye. Kubera uburyo babanye simbuzi, ariko babana mu nzu, niyo bavugana ni ko kucamo kumva ko ngaho baye baganira. Wabugezemo wumva ibintu hayibwiho batese. Ubwo nta tegeko ryanditse ngo imbwa ngo kwinga umugabo, no. Icya kabiri ari nacyo mperaho, icyiza cya mbere cy'uyu munsi cya Canada. Canada iyo ushaka kuba umugabo ikugira umugabo, Canada iyo ushaka kuba imbwa ikugira imbwa. Canada iyo ushaka gutunga igufasha gutunga, Canada iyo ushaka gukena igufasha gukena. Canada iyo ushaka kuba hejuru y'imbwa uba hejuru y'imbwa, Canada iyo ushaka kuba munsi y'imbwa uba munsi y'imbwa. Bene data babwirwa imyumvire itariyo, bababwirwa ngo abagore ni priorite no mu gihugu ca Kenya nabayemo, no mu Rwanda abagore ni priorite kurusha abagabo. Nabibajije umuzungu umwe, mubaza impamvu yabyo, arambwira ngo ibitabo byanditswe n'abagabo, amategeko yashizweho mbere azagenga isi n'ikiremwa muntu nikiyanditswe n'abagabo, bituma bafinyiriye abagore, barababangamira cyane kuri bimwe na bimwe. Noneho abo abantu bamenyeye kuri bashaka kugarura abagore nabo ngo bahabwe agaciro. Umugore uruta umugabo muri Canada n'ubundi no muri Amerika n'ubundi muri Afurika yaramurutaga. Muravuga ngo hanze ngo zirasenyuka, muri Afurika ngo ntizisenyuka, abagabo n'abagore bose barabana. Iyo ni imyumvire na structure y'urugo rwanyu. Iyo ni imyumvire jewe aho ntuye nza ndeba Ottawa, Gatineau n'ahandi, nta buzima twabayemo muri Afurika tutarimo hano. Kuko nda mugore ndumva umuco nabonaga iwacu Murenge, umuco nabonye i Rwanda, umuco nabonye muri Kenya, mu by'ukuri ahubwo hano nshaka gutambutsa ko hano ariho urukundo rwiyongereye kurusha iriya migi twagiye ducamo. Rero ibyo bababwira ni amabwire, nta mugore hano uruta umugabo. Biterwa nuko mwubatse urugo rwanyu, kimwe no muri Afurika biterwa nuko urugo rwanyu rwubatse. Niba abandi ni kwa kundi bafite uburenganzira, bakishijwe inkoni gukubitwa nico
nico gituma biturya. Je ngunda kubwira abantu hano, nkabwira abantu ngo ni mwemere impinduka, muze mwemere impinduka. Iki ni igihe cyabo nabo. Abagabo bigeze kugira igihe cyabo, baridagadura, ugakubita umugore rimwe kabiri gatatu kane, ukageza inshuro zino hawo mukubita. Yamara kugutegurira ibiryo akunejeje wihagiye ukamukubita. Iki gihe si igihe cyo kubakubita, ni igihe cyo kugira uburenganzira. Mwaje ku ntebe mwembi mwasaba, akaba ari we baha priority. Ni igihe kuki mutaza mumenya igihe mugahora mu tuntu tumwe n'utundi. Ingo zirubakitse kandi zirakomeye nka kurya kw'amabuye. Abagore ni abagore mu mico yabo, mu mico y'Abarundi, mu mico y'Abanyarwanda, mu mico y'Abanyamurenge, mu mico y'Abanyamasisi, mu mico y'Abanyetiyopiya. Mu by'ukuri niba kababeshe ni kurya bikimeze. Urugero, aha dutuye haruguru hariya Plateau, hatuye umugabo w'umufurero agize imyaka n'umufurero wa Uvira. Umunsi umwe yarantwaye muri taxi, turaganira, ndamubwira nti hashize igihe, ndamubwira nti nje sindamenyera iki gihugu neza, none ga mba ngumbwira mu ncamake. Araguma aransobanurira, ari umugabo uganira cyane w'ibyishimo, n'ubu twagumye gufatana amakontakite turavugana. Arambwira ati iki gihugu nuko utumva amabwire y'abaha, ati muzubaka urugo, ufite umugore ndamufite, abana wenda nabo ndabafite, ati nje natandukanye n'umugore, twaratandukanye, ariko ninje ufite abana, guverinoma yamwatse abana, atuye mu mujyi wa Quebec City, guverinoma yamubwiye kutongera kunegera no gutura aho turi n'abana, ariko abana bajya kumuramutsa quelquefois. Umutegereye inkuru, numva mbaye interested. Mwatandukanye n'umugore kera? Ati twaratandukanye. Mufite imyaka ingahe? Ico gihe yarambwiye ngo bafite imyaka 3. Bari bakiri ba resident permanent, batarabona ubwenegihugu, babaye Abanyakanada. Ndamubaza nti mwapfuye iki, byagenze gute? Ati wa mugabo, ati nibyo kuvuga oya bimbwiye. Umugabo azanga kubwira undi ati mbwira, namuteye n'urwego ati bwiraga naje ejo nejo bundi izomenye uko nitwara niba numva icyo mwapfuye. Ati nabaye nicaye mu nzu, ati niturije, inaba mbona ko umugore ava mu rushi atarankubita ngira ngo ni nkubise. Ati nagize ngo nkubiswe n'inkuba. Ati nama mbona ibishirira mu maso buruko ngira ndipore kabisa. Ariko si hano abagore bakwiza abagabo gusa kameme, hari n'ahandi babakubita kandi si igitangaza. Wakoze ikosa ryo kubitwa sava nuko kurekebisha, nubwo bitemewe ndawe twohangurira gukubita, ariko nk'ibihugu bimwe twabayemo kwari ukurekebisha umuntu yakora ikosa ku ishuri, yakora ikosa ahantu muri training runaka, tini mumurambike mumuhe discipline, niko babyitaga. Ariko umwanya w'inkoni waratambutse, turi mu gihe cy'amahoro. Atarankubita kweri, ndamubwira nti hangane mwene data, ibyago bigwiraga abagabo, sinamenyaga icyo yamuhoye. Ngo marega kumuha pole ntimuyiraga uyaguhoye iki? Ati nigeze kumukubita tukibibuvira mu myaka, sinamubajije imyaka, ariko imyaka yari ishize ni myinshi. Urumva bari ko bagira turuwaza hano, baciye muri Afurika y'Epfo, sinzi iyo bahamaze. Afurika y'Epfo ngira ngo yarambwiye ngo bahamaze imyaka 13, imyaka 13 muri Afurika y'Epfo. Fatiyo uteranye 13, dufate byibura n'iraha imyaka ari baye 16. Ati uribuka ukuntu wankubise Buvira, urabyibuka umunsi monyena kukuntu wankubise umbora ubusa gusa, urabyibuka? Ati ndakwituye ndakwishuye, reka wumve ukuntu gukubitwa bizabimera, wumve ukuntu guhorwa ubusa bizabimera. Wa mugabo ngo ariyunamira ati sikugize ese naramaje se mwari mwenyine? Ati twari kumwe n'umwana umwe. Ihangane gani nagukubita muri mwenyine, naho
ubikira imbere ga y'umwana nawe yararengereye ati ndiyunamira ngo aje kunamuka ahamagara polisi hamagara polisi kimunda bare ndapfuye abapolisi hano uhamagara 911 abe niyo uhamagaye ikikupa abe nubwo wibesha ukayikoraho uzukupa bakamabatsa bakaza kureba icyo wari uhamagariye hari uwambwiye ngo ati baba bagize wenda ngo ni nkaho bagutetse cyangwa aho gukubita agiye kukwica akwatse telefone uzuhamagara kwikupa gusa waba unibeshe kuko hano iyo uje kuzimya telefone bakubaza ko ari kuyizimya cyangwa ari appel d'urgence wenda ukibesha wogira vuka bakora kuri appel d'urgence ukabona 911 iraje ugakupaga baza baguhamagara nuri hano nibaguhamagara uzayifata wabwire ati nibeshe cyangwa n'umwana ubikoze par rep akibazo n'utayifata mu minota 3 bazaba bakugezeho imodoka 3 cyangwa 2 ati ndagira ngo ati nabahamagaye baparitse aho ngaho ndi ngo abahamagaye bari hafi aho ngaho baba barashitse atese niki tumugore arankubisa ko murabibona na kinapfuye uko sinkiriho tisimbaye mbabona yo yaba polisi Paul bazabaca bugufi niyo ukoze impanuka hano mu muhanda wogongo ikamera gute nta rusaku ntatera bwoba nimucubahiro byagenze gute s'il plaît tubwira uko byagenze mu bworoherane ati nakubiswa arababwiye baje umugore atese wamukubise ati cyane wamukozeho n'ukuboko kwawe atese ukumukora ati namukubise urushi rwama uramukubita ati ni mumubaze ati namukoreye gitangaza babajije umwana wari uharetese yakubiswa ati cyane ati bamukubise nuko ngo amare bati gufasha ibintu byawe ubugiye tuzoguhamagara kurakubita umuntu muri Canada ngo yagukubise mukiba muri Congo aha ni muri Congo tuzi ko bibujijwe muri Canada gukubita ku viola droit zundi muntu none wowe ukubise umuntu banabyemeye muri Canada reka mpini inkuru nuko byarangiye barabatandukanya bahise babatandukanya bamavuga banda ko babahaye umugabo urumva nari kwijambo ryo ngo ni droit iyo uri gito bagufasha kuba gito iyo uri umunywa umuguru uri umunywa nzoga ugateza akavuyo bakujana aho bazaza bazikugemurira bafite amazu bubakiye abantu be nabo bakaza bazikuzanira buri mugoroba na buri gitondo uzinywe uraho ari ku kwezi kwashira bakaguha amafaranga aryamwe n'ababyeyi ya sociale uko umeze ko ufite droit yo kuyabona ariko bakakugemurira n'izo nzoga zinywe sinkubwo ari cyo wahisegamo nuko gumuzinywe turebe icyo zizokumarira ndi ku ijambo rivuga ngo nta mugabo urutimbwa nta mbwa iruta umugabo nta mugore uruta umugabo nta mugabo uruta umugore nta mwana ahubwo ni we uko wifashe niko bagufata uburyo witwaye bagufasha kurushaho kuba mwiza cyane cyangwa bagufasha kurusha wowe icyo uhisemo nka rya jambo rya biriya ngo inzira ni zibiri uhitemo iyo uzajyamo iyo uhisemo baguma kuyigusunikamo neza cyane komeza ugende wa komeza tukuri inyuma tuzagucungira umutekano nta kibazo aho umwe ibiyobyabwenge abapolisi bazozahora kuva mu gitondo rirenge ubinywe n'ugwa bakujane mu nzu gusa ntuje kwandabana handi kubera umutekano w'igihugu rero kurya ubanye n'umugore muri Afrika je te jure niko muzobana muri Canada niko muzobana muri Amerika ntampinduka umuco wanyu uko wubatse nuko mwubatse none niko muzobana harabazavuga ngo abagore bazabahinduka abahinduka nyine n'ubundi naho bari bahindutse cyangwa ngo abagabo nukuvuga ngo ibyo mbabwiye sinobabesha niko kuri ni ntaho abantu bataza bahinduka kimukaza mumva ngo hari ibindi bikomeye ngo no
ibyo tutazi n'ibyo mu ijuru, ariko ibyo n'ibyo mu isi twabajije, twagenzuye, tureba n'amaso imyaka yose twarabajije, twaragenzuye. Iryo jambo mvuze ni ukuri. Rero icya mbere, Canada yiteguye kugusapotinga kubaho neza kurusha uko ubyifuza. Icya kabiri noyita ngo ni onyo, attention, iyo uturebisha ukica amategeko bagusankisiona by'intangarugero, bagusankisiona nyabyo, ukabona sanction. Bivuga ngo en conclusion, bigisha umuntu kuba umuntu, cyo nico, kuko guhana umuntu buriya si bibi. Bigisha umuntu kuba umuntu. Niyo ukoze ikosa, hari iryo baja gukuraho imyaka 5 irangiye, bakabona kurihanagura, bararebye kudasubira kurikora. Ngo rero icyo nacyo nagikunda iki gihugu. Nimba ufite amaono meza cyangwa inzozi nziza, bakongereramo akadoze ko kugira ngo ugire courage yo kuzogera aheza ushaka. Rero mwumve iyo pwe ya Canada. Icya kabiri, nuko iyo ugize ubuhanya kabyara umwana umugaye ukamugara, simvuga ngo ni byiza, ni impanukizo, ntabwo ari ibintu bishimishije. Bagushira hejuru kurenza umuzima nkanje. Nje ukundi muzima, hari aho ntemerewe guparika imodoka, ariko parking y'umuntu umugaye ntiyobora. Monta bampa ndahaye nkora kingana ni ari amafaranga bamuhari hejuru. Abana bamugaye bahabwa amafaranga aruta y'abana bazima. Bagira n'izindi resource nyinshi bo babona zitari zifaranga za federale n'ifaranga za provinciale. Nka Quebec yo, Quebec igira itandukano n'andi ma province. Quebec yo bafata ifaranga za Ottawa, niko bandika muri Quebec. Iyo banditse ngo Ottawa AD ni gouvernement fédéral, niyo capitale. Mu binyamakuru byayo byose, le journal de Québec, le journal de Montréal, la sûreté du Québec, journal Québec, le soleil, ibinyamakuru byose kibakunda kuvuga ngo gouvernement fédéral, Ottawa. Niko bazavuga ngo Ottawa yavuze. Ottawa yavuze. N'ubu hari ikiganiro nzagikora, ministre yaherutse kuvuga ko Ottawa irimo irabasaba gufata abarezida temporaire bose bafite bakabagira abarezida permanent, kubera ko bahe basaba abantu benshi kuva hanze kandi bafite abantu deja mu gihugu. Bagahereye kuri abadeja bari mu gihugu babaha amarezida permanent, bakomeze nabo hanze, ariko bareke kuzana abantu bo hanze cyane kuruta bari muri gihugu, kandi bahe basaba kuba abarezida permanent. Baranditse icyo kinyamakuru, barandika ngo Ottawa yavuze ngo Quebec ikwiye gukora ibi n'ibi. Iyo banditse gutyo ni Ottawa, niyo capitale gaba bavuze gouvernement fédéral. Nari mbikuriye kuko nari mvuze ngo Canada cyangwa se Quebec igira umwihariko yo iha abana amafaranga abiri. Ibaha amafaranga ya gouvernement fédéral angana n'ay'abandi izindi ntara zose, ariko yo ikongera ikarenzaho amafaranga y'amezi 3 iha abana, kandi nayo menshi cyane. Nico itandukaniyeho n'izindi ntara. Nayo imisoro usora kabiri, usorera gouvernement fédéral, ugasorera na gouvernement du Québec. Ni nabo ko bandika gouvernement fédéral et gouvernement du Québec. Nari mvuze ngo Québec yo ku mwana umugaye igira ndima avantage yikubize, afata izo faranga za fédéral, akabenefisia izindi support za fédéral, akabenefisia ifaranga za gouvernement ya Québec, akabenefisia n'izindi benefice cyangwa izindi nyungu propre za Québec, bitandukanye n'abana bazima. Hari ukuntu mbisobanuye, na iyo ufite umuntu umugaye baramuzamura bamuha agaciro, mu gihe ahandi tubaseka, tubasuzugura, tubasimba, hari umuntu twariko tuvugana muri Amerika kare, yambwiye ko
yatwaye impumyi yamurequestinze arayireba ukuntu imeze ngo agenda ashima Imana arinda agera iyo ari ahashima ati Imana ndagushimye komeza nabo si ubushake bwabo pe kandi yagize neza kwibuka Imana kandi twese twiye gushima ariko ico kibaye guverinoma ntiguta guverinoma irakwegera mu kibazo ufite unavuze uti uyu mwana ni mumujanire mu mutunge guverinoma yamujanika mutunga ikamubeshaho kaguha iminsi yo kumusura k'umubyeyi we ukamubona ariko ikindi kiza cya kabiri ni ikintu muri parking zose ofisi zose ahantu hose usanga hari parking z'ibimuga kandi ugize ubwanyu ukayiparikamo uyiparitsemo mande iri kuba amande baguha iri kuba kubw'ibyo ni ikindi cyiza cya kabiri nabonye muri iki gihugu nashimye abafite ubumuga cyangwa ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bw'ingingo cyaricyo cyose bakwitaho bafite n'amazu yabo nabivuze wabajyana mu bishaka kandi ushatse kugumana umuntu wawe zirya nyungu zose baraziguha ariko iyo bamujanye za nyungu ntusubira kuzibona za nyungu zikora hahandari rero cyo ni ikintu cyakangahe cya kabiri nari mvuze Canada nayikundiye je ntawe mfite ariko ayo makuru ndayazi cyane kandi kunda kubaza sindi umuntu uzi utambuka n'umuzungu n'ikintu cyose nza nkimubaza ikintu cyose numva iyo mubonaho hari ushawishi afite ndamubaza ndasobanukirwa akabimenya ibyo byose mvuga narabibajije abakora mu mabiro apana ngo gutaba abakora muri ayo ma ofisi narabikoze ubwo bushakashatsi fata telefone yanje ngahamagara nkababaza ndi muri Canada ndashaka kwiransenya kuri ipo ni bigenda gute kabahamagara n'ubu ngabahamagara bakansobanurira aho bambwira ngo amakuru ntiyemerewe gutangwa ni privé cyangwa se ni ibanga okay sawa aho ngaho rero naje sino yavuga kuko sinazi tuje ku cya gatatu nuko iyo udafite ubushobozi buhagije tuvuga udakora abashangu ndaho bataba nino barahaba udakora guverinoma igwa ya mafaranga navuze iriya n'ay'abana amafaranga y'abana burya ntibayabara babara wewe wayuhabwa sociali guha baguha inzu ya leta ubamo wishura amafaranga make nimba inzu wakabayemo yishura 800 z'idolari bakaguha inzu yishura amadolari 500 harimo n'umuriro harimo n'amazi bakareba revenue yawe batitaye ngo nibwo ukiza uva muri Afrika nibwo ukiza uvuye muri Amerika nibwo ukiza uvuye muri Australia nibwo ukiva uvuye mu Bushinwa nibwo ukiza uvuye hehe kuko nta bantu baza bava muri Afrika nzambabwira mu numve ntabo mu Bushinwa mu Buhinde muri Amerika du Sud i Burayi ibi bihugu by'abara bahangaha ibi bihugu bya Afrika y'amajyaruguru za Maroc ibi bihugu baza bashaka kuvuga ko atari abanyafrika hazava abantu batangaje nibo bagize ibi bihugu nibo gusa nta bantu bazava muri biriya bihugu by'iwacu mvuge za Burundi za Rwanda za Kongo za ntabo ni bageze ni purusi imwe abo bose mvuze muri ibyo bihugu bazaba nibo benshi rero aho uvuye hose batahitaye baguha inzu ya leta ubamo igihe utazakora uzayibamo ubuzima bwawe bwose ariko nukora ukagira amafaranga menshi bakongereraho cyo ni ikindi cyiza nakunze abasaza nkiri kuri yo point abasaza babahaye mazu nibo priority nibo bihutirwa batagifite imbaraga zo gukora bafata benda amafaranga yabo yo mu busaza icyo nacyo naragisize abasaza baha amafaranga meza cyane meza pe ashimishije meza pe waba utarakoze baguha amafaranga ashimishije pe ubwo rero icyo ni ikindi twavuga bakaguha inzu yo kubamo ubaye udashaka kwikorera ngo urere abana baragufasha ukabarera neza bakaguha inzu ingana n'abana ufite bakaguha inzu bazasiriveya cyo ni cyiza nacyo monsheri ntabwo ari komparezo simbe ngo bara n'ibindi bihugu kuko n'ahandi zirahari
i Burayi babikora neza, mvuze nko kuri byo amazu bashobora kuba babikora neza kuruta ibi bihugu, ariko kameme ndababwira Canada ndimo nzi kugira ngo muyumve. Ikindi nabakundiye, umuntu wibana, tuvuge hari abamama bibana n'abasingo mother, barabareberera cyane, babaha amafaranga agiye kungana n'ayo umugabo n'umugore. Niba umugabo n'umugore bafata tuvuge $2000, usanga bamuha nk'$1500, kandi bakamuha andi ma avantage we udafite. We ukora, niba mukora, we muri garderie ntiyishura abana, bamurerera abana ku buntu. Kubera iki? Yakabaye afite urambulasa nawe umufasha. Ibyo byose barabireba. Niba uri umugabo udafite umugore kubera impamvu yarapfuye impamvu ni nyinshi, ico gihe bakuba hafi cyane, nawe ugira za droit kugira ngo murumva iyo egalite kameme. Ibyo ni ibintu twebwe abapfakazi bararuha, twebwe abapfakazi baravunika mu bihugu dutuye, ariko hano guverinoma ifata ka gaciro ab'umupfakazi, abe umusingo mother, abe umusingo father, abo bose guverinoma ya Canada ibaha. Tuvuge njewe mfite umugore, nje n'umugore wanje, umusingo mother arafata amafaranga ashatse kungana na yacu, kandi niba dukora twembi twishurira abana kuri garderie, uwe ntabishurire gusa. Na uramutse udakora nawe muri Canada ntabwo wishurira abana garderie, guverinoma irabishurira. Niba wiga sava, niyo utaniga uba mu rugo wicaye hano muri Quebec, wicaye n'umugore mudakora mwicaye mu rugo, mwandikisha abana kuri garderie kandi guverinoma ikabishurira. Ubwo rero cyo nacyo ni ikindi cyiza twoshima kameme. Hari ibintu tutaza dushima tugashima ibitari byo gushima, cyo ni ikintu kinini kibagira ngo uyu yinjize cyane, ariko uyu abe iwe bibe. Niba winjiza cyane, imisoro igabanya ariko ifashe n'uyu. Abatagira abana ni nacyo kiza kirakaza abazungu cyane, ugasanga abanyafrika bazabyara, jewe wenda ndabyayengeje abana banje 8, guverinoma irabaha amafaranga, buri munsi y'amafaranga arava. Niba ari Canada bakora batabyaye abana bayakata n'imisoro bizabi bishaka kutabashimisha, simbivuge gutyo, ariko hari ukuntu nyine nawe byo kugirira. Rero tidukwiye kugira uwo mutima narivuze kuba single father. Niba mugenzi wanje w'umugabo, njewe niba nubatse ku rugero, ndi kumwe n'umugore wanje, tubasha kuvuga ngo we sigara n'abana nkora iki, mugenzi wanje we adafite ayo mahirwe, guverinoma iramukebereka mubwira ati bwana reka tugufashe nawe kuvuga ngo ubeho wishimye, ureke kuba uwo mu kirere. Cyo kintu ni kinini nacyo nagishimiye Canada. Ni icyakane ndagira ngo yego ni icyakane. Ikindi nakunze mu nsengero zo muri Canada, uragenda ugatura ibya 10 byawe, ugatura amaturo yawe yose, ugatura umwaka washira, rya kanisa watuyemo rikakwandikira amafaranga watuye, ukaja kudeklara impôt, guverinoma ikayagusubiza. Donc amatorero ni ingirakamaro muri ibi bihugu no mu bindi bihugu. Amatorero ni ingirakamaro kuko fasha leta cyane, abatiza abantu, abuza abantu ibiyobyabwenge, yereka abantu inzira nziza, afasha abantu discipline, imyitwarire, barakontribuwa cyane. Kubera izo mpamvu rero guverinoma ikora nka motivation, niko novuga. Uraza ugatura icya 10 cyawe kuhembwe amasadaka, kuko ino ni ibintu biri clair. Warangiza umwaka washira wo kudeklara imisoro, bakakwandikira ukajaho udeklarira impôt yawe, y'amafaranga bakayagusubiza. Cyo nacyo ni cyiza, cyo ni cyiza. Ndazi ko icyo cyozana impaka nyinshi, abantu gase ngo ntubu ngo si sadaka watanze. Tegeko rya guverinoma si cyaha uko guverinoma ivuze, kandi Imana bawayihaye biba byakoze. Kiziba zakoze cyose sigiye gukora mu rusengero, sagikoze Imana wandikiye, Imana yagwaye imigisha, ariko guverinoma ati tukwanguraje kumutange ni sadaka. Cyo nacyo ni cyiza, cyo nacyo na kumwihariko. Ko ndavuga ibyo nakuze uko hari abandi
bazi ibindi byinshi cyane nabo bakunze kunja, ariko ndavuga ibyo nakunze. Kimwe nuko nawe uzogera muri Canada ukavuga ibyo wakunze, kimwe nuko undi uri ahandi nawe azoza akagera muri Canada akavuga ibyo yakunze, niko biza bimera. Ni nga kurya umwoza akunda ibi undi akabyanga, ariko nagerageje gufata ibiri publique bikora ku bantu bose. Hari ibyo nakunze prive ntovugira hano, ntovugira kuri social media, toja kuri kamera ngo mbivuge, ariko nkavuga ibyo numva byogirira abandi akamaro, nk'abantu bankurikira bifuza kuza muri Canada bo bayenterese cyane, nk'abantu bariko bibaza ngo noja mu kindi gihugu. So nkubwira ni ukuri kandi niko bimeze. Cya gatandatu, cya karindwi, baguha ubwenegihugu mu myaka 3. Iyo uri umurezida permanent mu myaka 3 baba baguhaye igihugu, 3 baba baguhaye igihugu. Mu gihe hari ahandi basaba imyaka 7, hari ahandi basaba imyaka 5, ariko niyo wujuje 3 waplika ubwenegihugu. Gusa ijambo rimwe nongeraho nuko iyo wasohotse igihugu, tuvuge ukaja ukazinduka ukavuga ati reka nigerere iwacu, ya minsi wamaze hanze y'igihugu yose ubanza kurindi niba aramaze amezi 2 ku myaka 3 urenzaho y'amezi 2. Wamara kurenzaho y'amezi 2 ukaplika ubwenegihugu bakabuguha, ukabubaye umunyakanada. Hari ikintu mutibaza, kuba umunyakanada simvuga kuko atari comparaison, simvuga ngo biraruta kuba umunyarwanda. Kuba umunyarwanda ni bizi, y'abanyarwanda bavuga ngo ndi umunyarwanda, zanumva bishimishije kumva kabisa, kandi bagira ukuntu baza bitsindagira ndi umunyarwanda. Ndagira ngo ari n'ibindi nani bagira ngo ndigire nka munyarwanda. Urumva nkayo materme kwishimira iwanyu, kwishimira uriwe. Kuba umunyakanada ngereranije naho nabaye, numva ko hari intambwe bifite. Muri ziriya nasobanuye, abana bariga ku buntu, guverinoma irabarera ku buntu, guverinoma irabamenya. Hari umutwaro uhita ukuva mu mutwe. Reka nza mbabwira abantu bakiri nko muri Afurika cyane, tuganire bene wacu b'abanyarwanda, b'abarundi, b'abanyamasisi, b'abakongomani, abafurero n'ababembe bumvura ururimi, Tanzania bumvura ururimi, donc abantu bose bumvura ururimi. Mugaruke tuza tuganira kameme. Ibintu bituvuna iwacu cyane, tuvunwa n'abana cyane ngo baziga utabana banje suku bazoja mu makaminuza. Kameme dukwiye kwerekana uko kuri. Leta irabigisha, ariko reba naho yayibigishiriza. Kuki ba ministeri bava muri Afurika bakaja kwigishiriza abana? Kuki ninde mwana w'umuperezida wigira muri Afurika? Ninde? Kubereka abana baba guverineri n'abandi bana b'abashoramari babakire baje kwigira muri Canada, bakumva ko ababa ari bazogaruka bagahabwa imirimo ifatika. Abacu twebwe kubera iyo avantage, kuki mutayibaza niba muvuga muti ntabwo ndagura, tuza tuganira bene data. Ugize amahirwe abana bawe bakigiraho, kituzibagirwa iwacu. Turi iwacu ntitwohata. Iwacu turahaze, nayo bisobanuye mu biganiro bitangira. Turi mahanga, baza bandika ngo baye umunyakanada d'origine muri Congo, d'origine Rwanda, d'origine Burundi, d'origine iwanyu. Nabo baza muri bimwe nzogeraho. Kibaza abana bemerera ko muco nigeze kuja Carrefour Jeunesse kwigishwa n'umuntu ugize imyaka 28 hano, ariko tubwira ukuntu abana be n'umugore we ntawuze utinyuka kuvuga ikiri, bavuga ururimi rw'iwabo, langue maternelle. Kuki wibagirwa iwanyu? Kuki ibyiza biri hano ntabijana iwacu? Kubera iki? Kuki ndakwiga abana banje mbigisha gukorera iwacu? Kuki njewe ndagira ibyo nshora mbirozi iwacu? Kubera iki? Tugomba twakaza dusiga amago. Je ndarwo nari nagira abantu umuntu akaza gushaka imibereho, akamara imyaka 2 atabana n'abana, ariko yagaruka akazana inyungu. Kubera iki? Kubera iki tutoha hanze ngo
marehemu Mihigo Kizito yigeze kuririmba indirimbo imwe ivuga ngo Afrika n'Uburayi, Aziya na Oceania ngo nibiducumbikire, ariko ngo ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda, ngo turagenda tukiga mu mashuri tukagira gute, ngo tukabona amafaranga n'ibindi, tukiyubahisha ngo tukagira ijambo, ariko ngo ntitugira gute, ngo tukabwira amahanga ko u Rwanda rwareze neza, ariko ngo ni hahandi dukenera gusubira ku isoko. Nshatse kuvuga iki? Ndimo nderekana uburyo iwacu ari iwacu, kandi ariko bitubuza guharanira guhaha ngo ubi wanyu umeze neza. Niki cyonkuraho ku Bukongomani, cyangwa niki cyandutira kuba umukongomani, niki cyakurutira kuba umunyarwanda, nakaye gaciro nk'umunyarwanda. Ariko kameme nitugeraho kurera, nitugeraho imibereho, shakisha uburyo niba bishoboka. Uko ndababohokeye kandi mbaganiriye nk'umukristo, mbaganiriye nk'umuvandimwe wanyu ku bantu bazabumva ururimi. Sesa kuye kugira iyo myumvire imeze gutyo cyane. Umuntu umeze neza mu gihugu uraja hanze gushaka iki? Uraja hanze kugira gute? Niba ufite ubushobozi ohereza abana bige bagaruke, ube mu gihugu. Ariko nimba wohaha ugasiga umugore ukaza ugahaha, ariko ukaba wo kwiterekera akazu kawe i Kanombe cyangwa hariya, bikore ku buryo. Reka nsoze, Imana ibaho umugisha. Ni cyanyuma ngiye kujaho, narindi kuca karindwi kivuga ku bwene gihugu. Ntabwo nsize abantu muri kwisi yose muri mukudukurikira, muzamunandikira nzambibona mwese, wowe gusuzu numva kuko turaganira. Abe nibi bihugu bidukikije aha byose, za Israeli n'ahandi n'ibibindi byose, Aziya iri inyuma ya Afrika, biriya bihugu byose bifuza kuza muri Canada. Canada iri mu bihugu bitatu bya mbere ku isi, bitatu bya mbere ku isi byiza. Canada iyi ngiyi mu bihugu bifata abaturage neza, ifite ama province amwe aza ku mwanya wa gatatu, mwanya wa gatatu. Sasa nta kavuyo kabana, ni igihugu kiri ordone, nta kavuyo kabana, akavuyo birya ngo by'amakofi n'ibiki, ngo umuntu ngo araza ngo apfe kukurasa, no, cyangwa ngo aratunga imbunde, no, nta kavuyo hano, baho kushaka mu buryo wumva. Ubwo rero ndizera ko turi kumwe kandi tujyana, nta mutima mubi, muzamukurikira ibiganiro n'urukundo n'ibyishimo, mususuruke mwumve ko mumerewe neza, ugira icyo ukuramo, ariko ntacyo mbasize. Ndakwifuriza kuzaba muri Canada umunsi umwe, ndakwifuriza kuri isheni kuzahakura amahirwe. Icya munani ari nacyo dusorezaho, ugeze muri Canada ukahamara amezi 3, wemerewe guhabwa travel document, uzenguruka ku isi hose. Niba waraje uri impunzi ukuye igihugu wavuyemo, niba warahunze i Burundi ukuye Burundi gusa, ahandi ku isi hose wemerewe kuhaje. Kaha twe dutuye ama ambassade yose atuye aha yose, quelques minutes aha muri capitale, quelques minutes ambassade y'iki gihugu ahangaha. Ushaka amaviza watse imodoka yawe ukagenda aho ushaka kuja ku isi hose. Ariko haje n'ubundi buryo bworoshe online, ibintu byose bikora online, byusabye bikaza bikagusanga mu rugo, bakakomangira bakaguha, niba ari passport wasabye bakayikuzanira paka mu nzu, kandi warabikoreye mu nzu muwawe byose ngaho ugiye bene ibyo. Hanyuma ikindi nakunze, dans 3 mois ushobora gusubira mu gihugu wavuyemo, wari muri impunzi, apana icyo wavuyemo hunga. Niba narahunze n'umukongomani, jewe mfite uruhusa runemerera kuja mu isi hose, mfite icyangombwa kibinemerera. Ukuye muri Kongo, umunsi nabaye umunyakanada pire, nemerewe gukandagira muri Kongo, ndabyemerewe kuko ndahinjira ndi umunyakanada. Ariko pour le moment kiri mu resident permanent nako. So birumvikana icyo nacyo ni ikindi cyiza nakunze. Hari ibihugu bikomplika, hari ibihugu bitinda,
ariko ni ibihugu byoroha kurenza ico mvuze c'est 3 mois. Bon, ufite impamvu no mu kwezi kumwe wo byaplika ufite impamvu kandi bo bigwa kuko uba wahawe resident permanent no mu byo ufite impamvu ituma yihuta uwo bikorerwa no mu minsi mike yaho. Ariko kameme nk'ibihugu by'Iburayi, hari igihugu cy'Iburayi ururuka ku kibuga cy'indege kaguha passport, cyumva ko kimeze neza hano siko mbarezo dore ko hari igihugu cy'Iburayi ururuka ku kibuga cy'indege niba waraje uri mu resident permanent akira passport ufite tiko indege ikagutura ejo mu gitondo kwa musubira. Timwumva rero muri 3 mois nabyo sava ubaye ufite urgence nabwo bigakunda. Imana ibaho umugisha kumva ikiganiro neza, nandikira aho uri mbwira uti ndaha twakurikiye, nandikira amazina yawe, ndabashimira kuri commentaire nziza mutanga. Wowe uhuye na chaîne yacu bwa mbere ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzajya dukora bikugerereho kugihe. Ikindi kandi ngira ngo nkwihanangirizeho ngusabe cyane nuko wabasha gusharinga ikiganiro kakigeza ku bandi. Ndaza gusoza mbabwira ngo iki cyumweru dufite ibiganiro byiza, ntucikwe kuri chaîne. Dufite ibiganiro byiza kandi bizagufasha. Impunzi, abimukira, abifuza kuja hanze nabo bikiri mu nzozi, bakira ahantu batekereza gusa utaranashaka utekereza ngo nzoshaka ariko numva umwana wanje yazigira muri Canada. Guma kuri chaîne. Wowe uri umukobwa nturanashakwa ariko uravuga uti nzashaka mu myaka 5 cyangwa 8 ariko ndumva nazatura muri Canada. Bakuri chaîne uzajya ukurikira iganira tuzatuba facilita si sensibilisation no ni chaîne dutanga ibitekerezo byacu n'ubufasha bwofasha abandi kuza twaraje natwe. Hari kibazo se ko dufite imbaraga zo guhungisha umuntu kimwe nuko dufite imbaraga zo buzuhunga guhunga, ariko wahunze we utakire mu gihugu fashi ya mbere kuguha amakuru yatuma uva mu nkambi ubabariyemo. Igihe naje uwo mugambi narawugize n'ubu ndawukomeje. Rero abari mu bihugu byose Afrika y'Epfo ndazi ko processes zaho zifite ukuntu zigora habaho n'umutekano muke, ariko bizakunda no gukomera mugashaka amakesi nta bundi buryo, mugashaka amakesi kwiparapore. Abifuza Canada bazayigeramo. Nshuti zanje mwese mwadukurikiye, Imana ibaho umugisha. Iganiro nakagaruka tuzaba dusubira umunsi w'ejo. Merci beaucoup.